Oromoodha hedduudha. Odaan Oromoodha. Odaan seeraa fi heerri jalatti tumame. Odaan duuba waggaa jalataa waggaa 12 faa jalataanii seeraa fi heerri jalatti tumame odaa 5. Odaan eebbiti jalatti godhamte odaa 4. Waliigala odaan Oromoodha odaa 9. Odaan 5 artee seera seerri jalatti tumame san tokkoffaa odaa roobaati. Baale keessatti argama. Lafti isaa gaafa akka seenaa addunyaatti gaafnichitti walitti qabaman bara 3,666 taal sun lafa fagoo dhaloota Yesus Kiristoos dura. Achirraa qabee duuba Oromoon oduma gadaan bulu odoo seera hin guutamin guuttatuudhaaf waggaa dheeraa hoggaa duuba gartee dhibbeentaa hedduu hoggaa dabre odaa bulu odaan 5 kan quxisuudha odaa bultum ta'e hundallee kaanillee maqaa siifin dhawaa odaan lammeeysaadhaa odaa bisiri odaan sadeeysaadhaa odaa ulleeti odaan afreeysaadhaa odaa nabeeti odaan shaneeysaadhaa odaa bultum odaan quxisuun odaa keeysaa quxisuun odaa kana odaa bultum kana odaa bultum kana duuba gartee duuti namarraa dhabamteeti hoggaa as bulansaniin dura namuu bakka bulutti ilmaan murawwaa namumaa irraa du'a. Bootaan tun hin taane battalti tun hin taane jedhaniitu wakaanii deeman. Odoo deemanii bara 1000 hedduu eega turanii as gaafa dhufanii as bulan duuti raafte bullee bultee jechuun amma bullee bultee waliin jaan kana guyyaa san baate jecha asitti aannan itti tan. Itu jechaan asitti moggaafame. Aannan san asitti raasanii kuno hora baaduu jedhanii asitti baaduu dhangalaasan eega dhadhaa keessaa fudhatanii nagayni asitti dhufe. Hanga duuba odaa 5 kana odaa 4 duraa bulan seerriin guutamne seerrii wanni isaan guutamuu barbaachisu qabxii 500 odaa duuba gartee roobaatti qabxii 250 qofaaf bahe odaa duuba gartee bisilitti qabxii 300 ta'e odaa ulleetti qabxii 350 odaa nabeetti qabxii 450 ta'e qabxii 500 as guutan. Sanirratti aannanis ittitanii aannan raagaa kadeemmatanii sanis ittitanii duuba gosti sanis ituu jedhamte. Ituu jechuun duuba maqaa namaatii miti. Garii namni gartee seenaan beekne ituu jechaan maqaa namaatii ilma tokkichallee ni jakkasii miti. Ituu jechuun aannan itite sanirraa wahayyuunu ittitanii jechaa sanirraa gosa ta'e. Asitti duuba gosti 5 gaafa san gosti ituu 9 jedhanii gosti saylan gaafa san as bulte 3 alga taakkaji sagalgaa dullaa 2 3 baabbo 3 4 galaan 4 3 gaamo 5 4 baay'ee 6 4 arroojii 7 3 daayyoo 8 waayyee fi addaayu tokko waliin hoggaamma galmaa sitti qabatan isaan lamaan bakka takkittidha galmi 8 wannitti ta'essanii kasaylanii kaawsaydii ituun 9 ulfinaa wajjin 10 wanni jedhaniif kana ulfinni warra qaalluuti warri qaalluudhaa kun olii hiduuba gartee laga mormorii achi hiduuba ona qaba as keessaan qabu sheeka eebbaaf as taa'e jecha asitti waa hundi guutame ituun yoo duuba matagala siidhaa laalle hurumaa fi galaan huraa fi galaan sigaltee ituun lamatuuti huraa galaan galaanis ka murawwaati sigaltee galaan ka warre ka murawwaati خورا خمروات مروخ برينتوت سيقلت برينتو خورموت أفران قالو برينتو أوروموت أروسين قطعموغا برينتو أوروموت قريون إلمان قريو برينتو أوروموت النية إلمان هم بنا برينتو أوروموت في إلمان بورنا أوروموتيتو أورومو جام
Boranaa Oromoo bareentoo Oromoo ka waaqo ka daadhiin ka utteen ka biite ka walaabuuti Oromoo baati walaabuu ribuu wal fuunaa wanni jaaniif kana walaabuutti maddeetti galchitan walaabuu jilichaa bar maqaa namaati si galtee walaabuu ka jilichi ka dawwaaro ka oofa ka shara ka adii karaa boraaboo ka doori ka xabbo ka mormor ka maamma ka warar ka waayu ka gooda ka marii wal mariyannaan achirra dhufte mariin ka galaan ka waado ka shunkur ka iram ka kuush ka haam kana biyyullaahi nuti kuushi nagada kuushi jechaadha carcar jedhama yeroo hedduu ole carcar kun maali carcar jechuun bar bishaan lafa caffee qabdu ta'uggaa akkatti atirra deemte carjanii miira jalaa agartee bishaan sitti ol faffaca'an jechaadha akka jecha